पुलिस हिन पेन डिस्ट्रिक्ट अलो बोंगट्रॉक SBBL हिले लपेन अमुकेरेंग मुखरे के थम के लोंगपोन खटखटिया लोंग सुरी थम कैप याबा टैबलेट ग्राम फरोट्रॉक्सी रा फोकेब्रा ट्रॉक्सी तोकबर क्रेप हो आ हेरोइन पेन पेन बांग की थोमातुम राइकोम साइ खेरे देंग का चिंगनांग Matijong ni phai crate rock pen all Karbi Anglong inter college cultural competition pangchingpo Nangli tumaphan isi birta kimi job card pen Aadhaar card link aphan arni ki pabathu video Lumbajong development block manja angkang kedo job card holder atuman Aadhaar card cheponra Matijong ni phai kri siangbong seeding mate link asai ke claim don eja phan Lumbajong development block video hin pen pachini ponthu Jongsi job card pen Aadhaar card seeding mate link asai claim dun de pulote MGN REGA asai chongda dun long ledet po lapen NSAP mate National Social Assistance Program along amen ke dotum ana phansitame Aadhaar along seeding dun eja phansi video Lumbajong development block hin pen pachini ponthu job card pen Aadhaar seeding mate link asai ke claim dam nang jadim lake manja development block asai hemalong Kardom kaching hon karbi sulang dora doan karbi nong live prime time berta long pen ile sami juli baby nonarju ikha berta angton pen Pinada porphai sirke ba pormalom Diphu Police Reserve Conference Hall along karbi nong Superintendent of Police Sanjeev Kumar Saikia hin pen phirangkia mai padopon phirangkia mai along district angkang pi along aron re pen ki bipon ahele doan kene ponje phuthak SP pen ningjepon Phirangkia mai kang niahut SP Sanjeev Kumar Saikia pen kaningji pona tengke longri arlo aronre pen resim kachibia phuthak kene ponje phan special operation padonang jipu nangkapin khara tengpen kedamtang matijong ni phainer cap arni tarli ponlo bangso ahut SBBL ahile bongtrok lapen amukereng mukre ke thoman longpon lopusi SP pen ningje pon দুটামান ইনফরমেশন দিব খুজিছো এক নম্বৰ হল জুৱা এই নৱেম্বৰ মাহত ইতিয়ালৈকে আমি স্পেশাল ডিজিএলৰ নিৰ্দেশ মমে আমি এটা স্পেশাল অপাৰেশন লঞ্চ কৰিছো যে যিমান ওয়েপন আছে ডিস্ট্ৰিক্টত ইলিগেল ওয়েপন আছে আমি হেবিলাক উদ্ধাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছো আৰু সেই উদ্ধাৰ অভিযানত ইতিয়ালৈকে আমি 6টা SBBL গান আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো লগত প্ৰায় 12-13 জাইমান গুলিও আমি পাইছো আৰু এটা কেছ ইতিমধ্যে আমি পঞ্জীয়ন কৰিছো আমি এজন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো আৰু এই কাৰ্য আমাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু আমি আহ্বান জনাম যদি কোবাত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য থাকে আমাক গোপনীয়কে জনাব পাৰে নতুবা আমাক মুকলিকৈ জনাব পাৰে আমি বিহিত ব্যৱস্থা লম যিকোনো ধৰণৰ ফায়াৰ আৰ্মছ আমি বিচাৰিছো যাতে কোনো ধৰণৰ ফায়াৰ আৰ্মছ কোনো ইলিগেল মানুহৰত নাথাকক কাৰণ ক্ৰাইমৰ মূল যেটো মূল কাৰণটোৱে হল ফায়াৰ আৰ্মছ মানে ওয়েপন গতিকে ওয়েপনটো আমি ডিজাৰ্ম কৰি দিব খুজিছো সকলো যিমান এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপে হওক বা বেলেগে হওক গতিকে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছো যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য থাকিলে আমাক জনাব সো দ্যাট আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো আৰণৰে পেন হেলিকে চিবি পনলাকে কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট লং চটকালি lake kaddo kabe adim long tadu lapen rakia hormu sitame an bana bangke ke pavir deja phansi bor ipon bomji puta ningje pontho খটিৰপৰা খটখটি অঞ্চলৰ পৰা তিনটা কৰিছো দলামৰা থানা এলেকাৰ পৰা এটা কৰিছো আৰু দুটা আমি ধনখিৰি এলেকাৰ পৰা কৰিছো স্যাৰ নহয় এটা হস্তনিৰ্মিত এটা হস্তনিৰ্মিত আছিল বাকি কিটা ফ্যাক্টৰি মেড এর কাৰ্যালয়ত যিবিলাক ধৰক প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা তথ্য পাইছে নিজে কেনেকুৱা আলোচনা আমি তেনেকুৱা তথ্য পোৱা নাই তেলকে আৰু আমি যদি তেনেকুৱা তথ্য পাওঁ আমি বিহিত ব্যৱস্থা লম স্যার কাৰ্বিআংলঙত এতিয়াও মানে ইলিগেল ওয়েপনস মানে বহুত আছে বুলি ভাবে আমি ভবা নাই ইলিগেল আৰ্মছটো সব জায়গাতে আছে কাৰ্বিআংলং বুলি মই নিশ্চিতভাৱে কাৰ্বিআংলং বুলি কওঁ কিন্তু তেনেকুৱা যতে নাথাকক কিয় আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি থাকে News report Karbi Anglong Live Khatkhati Police Station angkang NS Thongkera Sir Cap Atobar P Khatkhati SBI Thengno along Aprang Pen Police atum Joy Pen Birta Long si Karbi Anglong Superintendent of Police K Japon along Bokajan SDPO John Das APS Khatkhati OC Roman Bordoloy SI Nurul Saikia SI Rajiv Borwala Pen alang staff atum pen Chelangsi Kirika Khuruga Sai Denglo
Kidam tang mati jong ni phai ner kebarni labang so asai ke deng hot ajo por phai kre sira chiti mapor malom Manipur ana thupen ke bang bom humni LP truck NL02N 3758 pen MN019912 along kakhuru asai ke deng hot NL02N 3758 along suri thom kep yaba tablets mate rakya dowai longpon lo Laban halapo ihum MN019912 along ka khuruk dun hod sabon hom phoke rapho hom long pen heroin long pondo Labang sualong bangke thomatuma phan nep ingnang pondo kaching nang chegatum lake Manipur State Thawbal District Lilong arong amekar Alauddin Asupo Islamuddin Arta Ninkan Inkorasir Kep Manipur State Kakching District Sora arong amikar Kalitang Sanayai Asopo Muhammad Samir Arta Ninkan Thomkebra ke thom Lapen Manipur State Thawbal District Moijing arong amikar Muhammad Ajaman Asopo Muhammad Manaubi Arta Ninkan Thomkebra phoposi pangthep pon Kene blong check drugs samokha he hui hithialong anam pangrumpet pulotangte kutiner kep andoji Non kaching nang chegatum lapen drugs lapen truck do anta khatkhati police station alongsi bipon lobosi pachini আমি আজি এটা দিনৰ পৰাই খবৰ পাই আছিলোঁ যে দুখন ট্ৰাকত মণিপুৰৰ পৰা কিছু ড্ৰাগছ অহা সৰবৰাহ হৈছে বুলি সেইমতে আমি আমাৰ এটা টিম খটখটি থানাৰ পৰা SDP বোকাজান গোটেই টিমটোৱে লগ লাগি খটখটিতে দুখন ট্ৰাক ডিটেইন কৰে এনকৈ আৰু বহুত সময় চাৰ্চ কৰাৰ পিছত বহুত কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে লুকুৱাই আনিছিলে ইঞ্জিনৰ কভাৰৰ ভিতৰত গতিকে সময় লাগিলে লাষ্টত আমি 55টা চাবোনৰ কেছত থকা হেৰইন বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ আমি প্ৰায় 755 গ্ৰাম হেৰইন লগতে 30,000 ইয়াবা টেবলেট আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এখন গাড়ীৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা আনি আছিলে কিন্তু ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাইকিয়া তদন্তৰ কালত ওলাব এইটো আৰু Bokajan penananterang Karbing Longlai Russia dad Moscow along ke thenna ya shopping center rang bongpen mega khimki shopping center ta elonglo bangso shopping center ahem thepo piniadap por phai kebra minute plike ba por malom micho derlo bangso ahem me ki chohud inut aprandam nang juilo Piniada por phai kebra minute plike ba por malom Russia dad Moscow along ke thenna a shopping center ahem micho der Bangso me ke choka do kawe suri troxy square meters mate suri troxy ke rapho 75,000 square feet adang anta chopon derlo me ke choda shopping center along mega khimki shopping lapen entertainment center sitami do pusi authority hinpen pangdak pon Russian Emergencies Minister ke hoy Sergei Politekin hin pen ke pachini ponatenke bangso me ke chohut inut aprandam nang julopusi thanpon Bangso shopping center me ki choka pa map dun ja phan kaddo kawe bang troxy cap so se me ka pa map dun bang thulapen homing koi so se me ka pa map dun truck adimalong pali dun lopusi tong se kot asai ka mahin pen pachini ponthu lapuan me ke cho kangdang longra da bangke hem angsong pen kaprek ason nang ke klobo ma joksi me cho teran longra lopusi than ponthu Bangso ame ke cholong lo aputhak Russia's investigative committee langtarli ponsi angthek paklang ponpo Halapur shopping center along sai ke klema tumpen kapachini ponthua tengke rehing ame ka choteran pena joksi me ke chopusi thanpon International Desk Report Karbing Longlai Nono veki miatum Kachari ke thek chotkali methang jutang jubat pindeng sumpot lapen lunkang tomuan ta kachirim dun kenang sorpo matha ponsi keramtang surihine rekre truck aningkan karbi low charlie jutang aterang KLJA pu mahang pathek ponlo Laso tengpen KLJ mahang ke thekarni aningkan wangta karbiang lo aloke do college long kachari bomari soijang atumpen ningkan sekpen inter college cultural competition paman ponlo Lason thotsi peneng surihini rank korahini aningkan setame ingdeng truck an nanglilo Laso ingdeng truck me sen pen kapachun pon thekji aphan pini arni diphu kese sasa hewalong KLJ atumpen pherangkia mai ingni pon
Pherangkia Mayalong KLJMI Phu Singja Tisopen Kapachini Ponke All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition Ingdeng Trok Non ke Wangji Matijong ni Phai Kre Trok Arnipen Diphu Taralangso Karbi Jutang Aklamalong Pangcheng Pon Popusi Pherangkia Mayalong Pen Thanpon Aning kan Wangson Eneng Lethau Sidame All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition Chengi Dog Dog lo Kasi media hin pen Kapachini lam thigala lo Penenga bangke Orkar Bengalong Inter College Karbi Cultural Competition ke patuji la bangke KPH tara langsung aban army bangke 16 17 18 December 2022 asa college din na teman-teman ke pacini lalu teman-teman sisik citang pambeno dan bangso Orkar Bengalong Inter College along SNMet pen cepat itu di pansi itu macam kami hidumin ang pilo aban itu KLJ pen Karbi Anglong Arat akan ke pacini gilan. Peneng 6 or Karbi Anglong Inter College tarlang so hawar long siduji. Sebang so warong ace hut. Nang kalang dun pendang lok kadto ga bang pubang tituman tamay hin pen pacini gilan. Laso Ingdeng Trok All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition ni thom an paman ponji. Lasi Karbi Anglong angkangalong kedoan college along kachali bomari soe jangatum setame kachisik kachadang ejiaphan KLJMI Phupen pachini ponthu nito mahang ke pathek lake 2016 bangso mahang ke pathek nang kok alam thigla hello ini tum jipo jipi chingrum si jutang ninga hang lo thek goto tum pen chingrum ke than si itung akar bitum dame lo charli janat penangan tum bang ke paprang lo sidame jutang na bang ke pangkre dopok so Fortune itu jingki cetam pensi logo Charlie itu tamai jutang jupat nang jeteng ni deda neng elam ki jeteng ni deda neng indeng sumpo jeteng ni deda neng kusi itu mamahang pathek si 6 or first or Bengalong Inter College Karbi Cultural Competition pangcheng lo difu josing delo elo apen bang bom pen dongkam mokam tamai indeng ke thom or Bengalong Inter College bijam lo sondak thak longir jeng college dongka chingtu budak tamai 5th or Bengalong Inter College bilo penenga bangke taktara lang solong si 6th or Bengalong Inter College pamanpon Laso Ingdeng Trok All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition along Horkangri mate rakia hormu kirimpen kapasik sagdun dera Karbi Anglong ara doa na tumstame kelang dunpen alir acham ki pija phan KLJMI Phu Singja Tisopen chuning riponthu News Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time berta kela ponsi kang tonik long